Intambara ya Ukraine n'Uburusiya ikomeza kugenda ihindura isura gake gakeya, dore ko kugeza uyu munsi Ukraine noneho igihugu cya Amerika cyabaze gutangaza ko kigiye kongera inkunga ikomeye yo mu gisirikare gihereza Ukraine kugira ngo kibashe guhashya Uburusiya no guhangana n'igihugu kubera ko bimaze gukara cyane, dore ko Uburusiya ubungubu bwasubye muri Ukraine rwose ubungubu kugeza ku risk iracyagenzurwa bikomeye. Amerika yatangaje ko rero igiye gubufasha bundi bushya mu gisirikare cya Ukraine nyuma yo guhangana bikomeye ndetse kandi igihugu cy'Uburusiya, kubera ko Ukraine yakoze ibishoboka byose ikigiza inyuma igihugu cy'Uburusiya kugeza uyu munsi rero ukaba yarageze no mu Burusiya. Gusa ni nyuma yo guhamagarana kuri telefone hagati ya perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky na perezida wa Amerika Joe Biden ku bijyanye n'inkunga bagomba kumuhereza. Kwa gatanu rero Pentagon yatangaje ko iyi nkunga iheruka gutangwa izaba ifite agaciro ka miliyoni 125 z'amadolari ya Amerika, naho Biden avuga yuko hazabaho harimo amasasu n'ibindi byinshi harimo n'ibisasu birasa za misiri ndetse birasa n'indege ku buryo bizafasha Ukraine kurinda ibikomeye no kurinda ikirere cyabo, yaba ibyo bisasu Uburusiya burasa no kurinda abaturage n'ibikorwa remezo. Reka tuzero tujya muri ano makuru avugwa yuko igihugu cya Amerika kigiye kongera n'ingabo yewe zifasha Ukraine abacancuro, kubera ko muri Ukraine ari abacancuro ba Amerika bafasha igihugu cya Ukraine ndetse n'intwaro. Reka tuze tubisubiramo rero tunasasanwa neza ubashe kwikurikira. Kora subscribe mu utayikora, like, share ndetse na comment. Ubundi Amerika yatangaje ubufasha bushya mu bya gisirikare nyuma yo guhamagarana kuri telefone hagati ya perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky na perezida wa Amerika Joe Biden. Kwa gatanu Pentagon yatangaje ko iyi nkunga izatangwa izafite agaciro kabarirwa muri miliyoni 125 z'amadolari, naho Joe Biden avuga yuko hazaba harimo ibisasu byo kurinda ikirere ndetse kandi za misile zo guturitsa ibikompora ndetse n'imodoka by'intambara by'Urusiya. Perezida Joe Biden yagize ati tuzakomeza kuba afatanya ibikorwa dufashe igihugu cya Ukraine, kandi n'ikindi tuzakomeza guhagararana nabo aho intambwe zose zaba zijya namwe tuzahajya. Yaragize ati Amerika yahaye Ukraine inkunga ya miliyari 10 z'amadolari y'ingoboka mu bya gisirikare kuva Uburusiya bwagaye ibitero simusiga ku butaka bw'igihugu cya Ukraine muri Gashyantare 2022. Igihugu cya Amerika cyafashije bishoboka igihugu cya Ukraine kugira ngo kibashe kwirwanaho. Mu myaka yashize ingabo za Ukraine zagerageje kwirukana ingabo z'Uburusiya mu gihe zakoraga ibitero ndetse bikomeye cyane kugira ngo Uburusiya baje kuva ku butaka bw'igihugu cya Ukraine. Rero igihugu cya Ukraine kigomba gutegwa inkunga kugira ngo kibashe guhashya n'ubundi umwanzi ko cyagaragaje ko ngo kibishoboye. Ukraine ikeneye intwaro zitandukanye, ariko cyane intwaro z'ibikoresho bikomeye cyane uburyo bwo kwirinda ikirere hagamijwe kurinda umutekano mu miji itandukanye ndetse n'abaturage n'ibikorwa remezo bikomeye cyane, nkuko Zelensky yabitangaje rwa X ariho byabereye byose. Bavuga yuko bakeneye kurinda abaturage benshi bakuye mu byabo mu gihe intambara yabaga, kubera ko abaturage ba Ukraine barahunze, rero aho bahungiye baragira ngo barinde imiji ikomeye cyane muri gihugu nubwo indi miji nimwe yangijwe bikomeye cyane. Rero bakeneye intwaro zikomeye zo kurinda ikirere kugira ngo bajye barasa ibisasu birashwe n'Abarusiya bihagarikwe. Gusa nanone ngo gusubira inyuma kwa perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kwashimishije cyane igihugu cya Amerika. Gusa nanone Vladimir Putin yashinje Amerika kuba yaragize uruhare rukomeye mu gutera ingabo mu bitugu Ukraine kugira ngo bashe gutera no kugaba ibitero ku butaka bw'Uburusiya, ariko nanone mu gihe yakoresheje intwaro z'igihugu cya Amerika. Ibi rero bituma perezida w'Uburusiya Vladimir Putin avuga yuko igihugu cya Amerika batazagira bumvikana rimwe amakimbirane azagumya kwiyongera. Gusa nanone kuwa kane umuyobozi w'ingabo zirwanira mu kirere muri Ukraine Lieutenant General Mayorka Oleshuku yasangije amashusho avuga ko yerekana Ukraine yibasira ibirindo bikomeye cyane bya Rusiya muri Kursk n'ibisasu byatanzwe na Amerika na GBU -39 zakoreshwe kugira ngo ibashe kurimbura burundu ibyo birindo by'Abarusiya biri muri Kursk, dore ko ibirungubu kugeza uyu munsi Uburusiya bwatakaje ibice byinshi muri Kursk bigera muri 93 igenzurwa na Ukraine. Aha rero bari kurikana amashusho y'uburyo Ukraine yagabwe igitero ahanga ikahita yataka ibirindiro by'izingabo z'Abarusiya, ariko bigaragara ku mashusho sinabyahana kubera ko byateza ikibazo gikomeye kuri YouTube. Mu gihe rero abasesenguzi bamwe bagaragaje ko impungenge ku bitero bya Ukraine ku butaka bw'Urusi
bishobora ko kongera rero amahirwe menshi yo kugira amakimbirane akabije hagati ya Amerika n'igihugu cy'Uburusiya, kubera ko Amerika iri gufasha Ukraine mu bikorwa nk'ibi ngibi kuba bari kugaba ibitero mu Burusiya ku butaka bwabo. Ndetse kandi abayivuze n'abahanga mu basenguzi ba Amerika cyane cyane avuga yuko ibi ngibi Amerika iri gukora gumya gutera inkunga Ukraine, kandi kwitera inkunga bikarushaho kugenda itanga amafaranga menshi, bizatuma rero haba ikibazo gikomeye cyane mu Burusiya ndetse na Amerika, kandi kizatuma bigarura ingaruka nyinshi cyane ku gihugu cya Ukraine nkuko bivugwa. Gusa kwa gatanu ishami ry'imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatangaje ko rigomba gufatira ibindi bihano by'ubukungu ku Burusiya bikomeye cyane bigamije kugabanya ubushobozi bwabyo mu gaba ibitero cyane cyane kuri Ukraine, kubera ko Uburusiya bagomba gufata ibihano bikomeye kugira ngo ubukungu busubire inyuma. Gusa ikigaragara nuko abafashe ibi bihano n'ubundi bari bafashe ibya mbere ntacyo byahungabanyije ku Burusiya, ahubwo bwagumye kuzamuka mu bukungu. Gusa abanegura bavuga yuko ibi bihano bya Amerika byatumye ubuzima bugora abantu benshi cyane, nko muri Amerika hari ibintu bitakiragira nk'ibitoro biva mu Burusiya. Kubera yuko Amerika buriya nayo igira ibintu ikora mu Burusiya cyane cyane nk'ibitoro, petroli yarazamutse bikomeye ku buryo wasanze ko Uburusiya petroli bwoherezaga muri Amerika, dore ko Uburusiya buri mu bihugu biproducinga petroli nyinshi ku isi. Aha rero byabaye ikibazo gikomeye kugira ngo Amerika izafate ibihano bikomeye kugira ngo Uburusiya buzahagarike imirwano guhangana na Ukraine biri gukorwa, ngo hanyuma bigende gake kugira ngo Ukraine ngizabashe gutsinda ino ntambara. Gusa bavuga yuko abahanga bya politike ibingi bari ukubeshya gukomeye kw'igihugu cya Amerika, nko kubera yuko Perezida Zelensky nubwo ari gabitera mu Burusiya ariko bicaka kuzava ko bitazaramba, kubera yuko igihugu cy'Uburusiya cyavuze yuko kitazijyana na rimwe kijya mu biganiro n'uyu mu perezida wa Ukraine, kubera yuko ngaro kugambana bikomeye kwa bajya mu biganiro. Rero no kujya mu biganiro na Amerika, kandi Amerika ngiri yabashuze intambara, kubera iyo barwana na Ukraine burya bavuze ko bari kurwana na Amerika aribo bari guhangana. Bigiye kureba neza usanga n'ubundi abatera inkunga Ukraine na Amerika, ibihugu by'Iburayi ko cyane cyane, dore ko bimwe byinubiye nk'Ubudage gutanga imfashanyo kuri gihugu cya Ukraine, ariko Amerika yo yiyemeje ko izafasha Ukraine nk'akana kayo, nayo yanatumye isenya ibisasu rifite kimbuzi mu myaka yashize. Aha rero Vladimir Putin yavuze yuko ku giti cye azagunya guhangana nabo, kandi imyanzuro bazafata yose ku gufata ibihano kugira ngo Ukraine igumye gutsinda Uburusiya, ngo gufata ibihano kugira ngo Uburusiya butsindwe. Ibi ngibi rwose nta na kimwe bizakora kuri Putin, dore yuko yavuze yuko we ku giti cye nyuma yuko afashe ibihano byabanje gufatirwa mu myaka yashize 2022 bw'intambara yatangiraga ibintu byafatiwe Putin, ariko ntacyo byatanze. Byagaragaje ko urundi mu mwaka washize nibwo ubukungu bw'Uburusiya bwazamutse, kandi nyamara igihugu cya Amerika kigenda gisubira inyuma gake gake. Rero kuba ari ibitoro byarahenze ubuzima muri Amerika, dore ko bigeze no kuvuga ko bwazamutseho hejuru cyane, ugasanga ko ho bikigoranye. Mu gihe bigaragambyaga intambara ya Israel iri kuba, bavugaga ko rero Israel nubwo itari inkunga n'igihugu cya Amerika, ariko ngo Amerika ijya mu ntambara mu gihe abaturage bayo imisoro batanga icira mu gufasha ibindi bihugu, kandi bo nyamara batabayeho neza nk'uko byagakwiye. Ibi rero byakuriye impaka nyinshi kugeza uyu munsi, ku buryo hari abahanga bagaragaza ko ibihano Amerika igenda ifatira Uburusiya bizagira ingaruka kuri bose. Gufasha Ukraine ariko nanone bikazatuma amakimbirane arushaho kwiyongera, kugira ngo intambara ihagarare, kubera yuko kujya mu biganiro byo byaranze burundu. Gusa aravuga yuko Amerika no bikora ibi byose, gusa hari bigaragara yuko nubwo Joe Biden ugiye azava avuye ku butegetsi nyuma yaho nta kintu nayo kizongera gukorwa, kubera yuko nka Trump avuga yuko afite amahirwe yo gutsinda Kamala Harris, bizatuma ngo Trump no ntambara ihagarika. Niyo mpamvu usanga abanyamerika benshi bakunda Trump kurusha Harris, kubera ko uyu nguyu ari we muntu ugeze ku butegetsi udateza intambara, utuma igihugu cya Amerika gituma kizana amahoro, ndetse kandi no gukora bikiyongera amafaranga ka menshi. Dore ko mu minsi yashize ubwo Trump yari ku butegetsi yiyunze n'Uburusiya, Korea ya ruguru, avuga byinshi bitandukanye, binatuma rero Amerika iza ubukungu bwayo buzamuka cyane, imibereho iriyongera, kubera yuko Trump nyine yagiye ku butegetsi buri umupereza utanga akazi, amafaranga ku baturage. Ibi byose rero bigaragaza ko nyamara ibi ngibi Perezida Joe Biden kuba ari kubikora ariko kuri mu miziyo ya nyuma. Perezida Volodymyr Zelensky avuga yuko amahirwe no gusenga ko cyane bizatuma Kamala Harris atsinda ino guverinoma nshya akabiri uzayobora. Ibi rero bizatuma Volodymyr Zelensky atuma gutsinda intambara y'Uburusiya cyangwa se agumya kurwana. Ko gutsinda bwo ntibizaroha, kubera ko ubu ngubu agenzura ku riski 93 mu duce tugize iyi ntara, ariko nanone Uburusiya nabwo bugumya kugaba ibitero muri gihugu cya Ukraine ku bwinshi kandi bihambaye, dore yuko Ukraine rigubwa ibitero biturutse muri Asirazuba, kuko nabivugiye mu biganiro byabanje
ni nk'uko rero igihugu cy'Uburusiya no mu burasirazuba bwacyo Ukraine imere nabi iki gihugu. Aha rero bigunya guteza urujijo kuri benshi bibaza uko bizarangira bikakuyobera. Gusa bivuga yuko bishobora kuzarangira n'ubundi hari umwe muri bo utsinze intambara, dore ko intambara igihe cyose yaba bitazatwara imyaka myinshi. Gusa bizagaragara neza ko Vladimir ashobora kuzakoresha intwaro kirimbuzi cyangwa se intwaro ziremereye, dore ko ari agace muri Kiev yigeze gukoreshamo intwaro ziremereye z'ubumara kugeza none uyu munsi babuje abantu kuhajya ndetse no kwatembera kubera ko bakurura ibyago byinshi byo kwandura indwara ndetse kandi n'ubumara bw'izo ntwaro zakoreshejwe. Ibingi byagaragajwe n'umuryango w'abibumbye ubwo bavugaga ko Uburusiya bwatangiye gukoresha intwaro z'ubumara, pani intwaro kirimbuzi, intwaro z'ubumara, intwaro barasahano zikarangira zihangije burundu ku buryo ubutaka bwaho kwera bigoranye kuhagira ukamara igihe byakugiraho ingaruka zikomeye. Aha rero niho Putin ivuga ko ushaka kuzarangira akoresha intwaro kugira ngo abashe gutsinda intambara, kuko kuba yatsinda bitangiye kugorana cyane. None no gutangira kuvuga yuko igihugu cya Ukraine gutsinda bigoranye, buri wese bahanganye ariko ubukungu bwabo ariko busubiye inyuma. Intambara yasenya ntiyubaka. Reka tubitega amaso ariko komeza ibihe byiza rero, Imana ikwiriye kura subscribe n'utarekora like, share ndetse na comment mu rwego rwo ngo bashe kubona ibiganiro byacu bya buri munsi kandi bigezweho by'umwimerere mu ijwi ryiza kandi risesuye n'amago agezweho.